ese wino y'ikaramu yakoreshejwe hasi mu rupapuro ishobora guhisha amaraso y'inzirakarengane yamenetse ku muhanda? Ese itangazo rya gisirikare rishobora kuzura imibiri y'abantu batwitse ari bazima cyangwa rigafungura abantu ibihumbi batabwa muri yombi bazira gusa uko baremwe? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara y'amagambo n'impapuro igeze ahakomeye. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC Lieutenant Colonel Mark Kazukai aherutse gusohora itangazo rikaze ryamagana ibirego by'uko igisirikare cya Kongo n'ihuriro ryacyo byaba byibasira amoko runaka. Yasinyiye ko igisirikare cya Kongo ari ingabo z'igihugu zunze ubumwe kandi zitarobanura. Ariko se ibi ni ukuri cyangwa ni ikinamico rya politike? Ikinyamakuru Top Kivu rero gisanzwe gisesengura ibibera mu burasirazuba bwa Kongo cyasubije FARDC mu buryo bweruye, gishyira hanze amabanga akomeye, kigaragaza amazina za gereza n'ubwicanyi ndengakamere bukorwa ku manywa y'ihangu. Ni inkuru irimo kwibaza niba isura y'umuntu yarabaye icyaha cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki cyihishe inyuma y'iri tangazo nomero 19 rya FARDC? Kandi kubera iki Top Kivu ivuga ko ayo magambo ari igitutsi ku ivu ry'abapfuye? Nkurikira tumanuke mu mizi y'ubushotoranyi n'ukukuri gukakaye. Tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu turimo 2026, ibiro by'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasohoye itangazo nimero 19 rishyirwaho umukono na Lieutenant Colonel Mark Kazukai. Iri tangazo ryaje igisubizo ku kiganiro n'abanyamakuru cyari cyatanzwe n'ihuriro rya AFC M23 Goma. Amagambo yaryo FARDC yikoma iri huriro irishinja gukwirakwiza ibihuha, kwangisha abaturage inzego za leta, ndetse FARDC igahakana yivuye inyuma ko nta bwicanyi bwibasira amoko, nta kurimbura cyangwa gutoteza kugaragara muri Kongo bishyigikiwe na leta. FARDC yishingikirije kuba ari ingabo zigizwe n'abakongomani bose bavuye mu ntara zose, ndetse igakomeza ivuga ko ishaka kurengera ubusugire bw'igihugu. Ariko rero inyandiko ni inyandiko, ibikorwa ni ibikorwa. Nyuma y'amasaha make itangazo rigiye hanze, urubuga rwa Top Kivu rukurikiranwa cyane n'abakurikiranira hafi bya politike y'akarere rwasohoye inyandiko ndende ifite uburemere bw'urutare yibasira byimazeyo Lieutenant Colonel Mark Kazukai n'ubuyobozi bukuru bwa FARDC. Top Kivu yabwiye umusirikare mukuru iti ubusanzwe uri umusirikare wabyize mu mashuri ya gisirikare, ntabwo waguye mu ngabo uvuye mu kirere nk'umutaka, ariko biteye isoni kubona wisandaza muri politike. Iyo igisirikare gisanzwe kitemerewe kujya mu bya politike gitangiye kuyikora, byose biba byangiritse. Aha Top Kivu irashaka kwerekana ko FARDC yataye inshingano zayo zo kurinda abaturage bose, ahubwo ikaba isigaye ikora nk'imashini ya propagande ya politiki igamije guhisha ibyaha ndengakamere. Top Kivu yafashe rya jambo rya Kazukai ry'uko ibivugwa ari ibihuha cyangwa propagande, maze imwibutsa ukuri gukaze kubera mu gihugu. Reka twinjire mu mibare n'ukuri guteye ubwoba Top Kivu ishyira imbere. Uyu munsi abakongomani barenga ibihumbi 6 barunze mu magereza atandukanye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya magereza ntabwo ari ay'imikino, ni Makala, Kasapa, Angenga, Luzumu, Kangbayi, Kakwangula ndetse na Ndolo. Abantu ibihumbi 6 bafungiye iki? Ese bisha abantu? Oya. Ese bibye iby'igihugu? Oya. Ese bagambaniye igihugu? Oya. Top Kivu ibishura amagambo akomeye iti bafungiwe izuru ryabo, bafungiwe isura yabo, bafungiye imiterere y'umubiri wabo kuko gusa isa n'iy'abatutsi. Uko niko kuri kubabaje igisirikare cya Kongo gishaka guhisha munsi y'itangazo rya gisirikare. Top Kivu ishinja ubuyobozi bwa Kongo kuba bwaragize imiterere y'umubiri w'umuntu, icyaha gihanwa n'amategeko mu buryo bweruye. Amagereza ya Kongo ngo yahindutse ibigo byo gutoranyirizamo abantu hashingiwe ku moko. Kugira ngo twumve neza ibintu, reka dufate ingero zifatika zatanzwe na Top Kivu. Ese yangabo y'igihugu itarobanura igisirikare cya Kongo kivuga yariho ubwo urwego rw'ubutasi bwa gisirikare DEMIAP rwafataga umunyeshuri mu gace ka Limete mu murwa mukuru Kinshasa, rukamufunga rumuziza gusa ko
ari muremure cyane kandi nyine agaragaza umubiri usa neza woroshye. yarihese ubwo ofisiye mukuru wa polisi yicwaga Uvira n'ihuriro ry'abazarendo bishingikirije gusa ku burebure bwe n'imiterere y'isura ye yitiriwe iy'abatutsi. Aba bazarendo bishyuye umupolisi bakaba bakorana bya hafi n'igisirikare cya leta nk'uko tubibona ku basirikare nka Kaminzobe, Kabongo ndetse Ntayoberwa, ngira ngo murabazi, aba nabo bagiye bicwa. Ibi birerekana ko waba umusivili, waba umupolisi cyangwa umusirikare, iyo ufite isura runaka muri Kongo y'uyu munsi uba ufite urupfu rugutegereje. Niba ibyo mu magereza biteye ubwoba, ibibera mu mihanda byo ni amahane atagira izina. Itangazo rya Mark Kazukai rihakana ko nta bwicanyi bwibasira amoko bubaho muri Kongo. Ariko Top Kivu imwibutsa amashusho isi yose yabonye, amashusho adashobora guhanagurwa n'inyandiko ku mihanda y'imijyi nka Goma, Bukavu, Kinshasa, Kalemi, Kalima na Kananga. Habaye isibaniro, abasirikari, abagabo, abagore n'abana bato bamwe mu lisansi baratwikwa ari bazima ndetse barashya barakongoka kubera umuriro babatwitseho. Ikindi kandi ibi ntabwo ari ibintu byakozwe rwihishwa, abantu bararebaga kandi nk'uko Top Kivu bivuga mu buryo buteye ishozi, niba ariko twabyita, cyangwa biteye iseseme bibabaje, ngo inyama z'aba bantu batwitse zarariwe. Ariko ngira ngo mwarayibonye ngo hari hifashishijwe icyo bita chikwangwe. Uku ni ukurya abantu gukorwa ku manywa y'ihangu. Ese abantu baziraga iki? Baziraga kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, baziraga kuba bafite imisaya yitegeye cyangwa imisaya miremire, baziraga gusa kuba baravukiye ku ruhande rw'abantu leta yanze. FARDC yita ibi bintu gukoresha amoko mu nyungu z'abandi. Top Kivu iragira iti twebwe tubyita itsembabwoko. Ese ubundi mwarekeye aho ibi bikorwa? Ikinyamakuru gikomeza gishingiye igisirikare cya Kongo k'abasirikare bacyo bafashe amashusho y'ubwicanyi ndetse n'aba ofisiye bakuru barebera bacecetse ntacyo bakora, bareba ku ruhande nkaho nta kiri kuba. Ibi byerekana ko ihakana rya gisirikare mu itangazo nomero 19 atari gusa ukwirengagiza ukuri, ahubwo ari ugushinyagurira inzirakarengane zatwitswe ziziruko zaremwe. Top Kivu irakomeza ivana isura ku kinyoma cya FARDC. Umuvugizi Mark Kazukai yanditse ngo nta bwoko na bumwe bwibasirwa. Ikinyamakuru kimusaba gusobanura impamvu hafi ba ofisiye bose bakuru bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa abanyamurenge birukanwe cyangwa bagakurwa mu nshingano zabo. Urugero rufatika n'urwa General Gasita. Uyu generali yohejwe mu gace ka Uvira ariko yirukanwa n'abaturage bashyizwe mu mutwe n'urwango. Igitangaje nuko ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwabyemeje buravuga buti yego nagende. Bivuze ko igisirikare cyemeye kuyoborwa n'igitutu cy'abashaka kurobanura amoko. Byongeye kandi ijambo umututsi muri Kongo ryahindutse igihano cy'urupfu ku mihanda y'icyo gihugu. Iryo jambo ni urupfu ku masoko ndetse no kuri za radio cyangwa televiziyo bya leta. Top Kivu ikabitunga urutoki ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru muri Kongo RTNC, igasaba abantu kumva amagambo yagiye avugwa na General Sylvain Ekenge Bomusa, amagambo yibasiraga abatutsi ndetse aya magambo akabiba urwango mu buryo bweruye. Ku cy'amagereza rero yuzuye abanyamurenge, abahema n'abatutsi b'abakongomani. Ikinyamakuru kigaragaza ko ibyaha bashinjwa ku mpapuro zabo ari isura yabo gusa. Iyo ufite isura nk'iyo uhita witwa umucengezi maze ukajugunywa mu buroko butagira kigarurira. Mu gice cya nyuma cy'inyandiko iremereye Top Kivu ikaba ihindurira imvugo igisirikare cya Kongo yibaza iti ese FARDC ninde ukoresha undi? FARDC ishinja M23 na AFC gukwirakwiza amacakubiri, ariko Top Kivu ivuga ko amacakubiri yabibwe n'igisirikare cya leta umunsi cyafataga icyemezo cyo kugabiza igice kimwe cy'abaturage bacyo ngo bicwe n'agatsiko k'abaturage. Ese FARDC yariho ubw'inyeshyamba za FDLR zifatanyije n'abazarendo zatwikaga amazu y'abatutsi mu gace ka Nturu. Hazukai avuga iby'ubumwe bw'igihugu, ariko ubumwe ntabwo bubaho mu gihe udutsiko twitwara gisirikare dutoteza ubwoko bw'aba Lubakat mu ntara ya Okatanga. Nta bumwe bubaho mu gihe amazu y'abanyamurenge
atwikwa ku misozi miremire ya Minembwe. Nta bumwe buhari mu gihe ubwoko bw'abarendu ubutwika amazu y'abahema muri Ituri cyangwa ababayaka batwika amazu y'abateke mu gace ka Bandundu. Nta bumwe buhari mu gihe inyeshyamba za ADF zikata amajosi y'abanande muri Beni. Ibi byose bikaba mu gihe igisirikare cya Kongo FARDC kirebera cyangwa kigashyigikira. Itegeko nshinga rya Kongo ririnda abakongomani bariho bose, ntabwo ririnda gusa abafite isura yemejwe cyangwa itanyuzwe na leta. Mu gusoza inyandiko yabo, Top Kivu igenera ubutumwa bwihariye kandi bukomeye Lieutenant Colonel Mark Hazukai bugira buti wino yawe ntihisha amaraso. Itangazo ryawe ntabwo rizura imibiri yakongotse yo muri Matete, Kalima, Kalemi, Goma, Butembo, Ituri, Lubumbashi na Kirwa. Itangazo ryawe ntirifungura abaturage 6,000 bagizwe ingwate mu magereza twavuze haruguru. Propagande ya nyayo n'ibihuha bya nyabyo. No kubwira isi ko nta kibi kiri kuba mu gihe imiryango yose y'abantu iri guhunga, yihisha cyangwa yicwa bazira uko baremwe gusa. Igihugu kigabanya abaturage bacyo gishingiye ku miterere y'isura kiba cyamaze gutsindwa intambara y'indangagaciro. Igisirikare gihakana ibyo rusange byashyinguyemo abaturage bacyo kiba cyaragambaniye ibendera ry'igihugu. Fungura inzirakarengane ziri muri Makara na Ndoro, hagarika ubwicanyi bwo ku mihanda, vuga ibyaha mu mazina yabyo. Ibyo nibikorwa nibwo muzavuga iby'ubumwe bw'igihugu. Hagati aho uri murongo wanditse mu itangazo nimero 19 rya FARDC ni igitutsi n'ugushinyagurira ivu ry'abishwe, ukuri kuratsimbarara kandi abapfuye ntabwo baguma baceceka. Ese wowe ubibona ute? Ese FARDC iri guhisha ukuri cyangwa ibirego bya Top Kivu n'ukuri kwambaye ubusa? Tanga itekerezo cyawe ahatangirwa ibitekerezo kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu acukumbuye kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye.